Afai village ki chief Jalam Khomsai hatpada chenabani haiba mioi ahum nongmai ga konana fare hairi. Amadi haukiba pung kunga marigi manungda Manipurda sample humpuga manga test tawada mioi amata positive oiba thengnadre. COVID-19 naging akthoknaba miyamna sapona toina khut hambiu. To protect from COVID-19, wash your hands with soap frequently. Mask ningthina niyom chumna upiu. Whenever you go out of your house, wear mask properly. Amadi mi amaga gi marakta feet taruk lapna phambiu. Always keep 6 feet distance from other people. Kurumjari, ISTB Pauming Tabiri Basimutaram Nokchari, Hosi Pau Santona Pizari. Forest Department Amade, Revenue Department, Aran Bomongda, Lamgi Patapi Topayaroi, Aran Batorabadi, Maralgi Matung in a Pangpam Topa Sing Pangani Haina, to Minister and Birenangasi, Mahaki Secretary at the Pangtopa, Forest Amade, Revenue Department ki official singa, Punakana Nainaba Mipamda Haikre. Mipamaduda Forest Amade, Revenue Department ki Makok Tongba official, DC Shingsu Saruyaki. Chief Minister and Birena Makhatana, Lamdam Amak Kannab Honabada, Aikogi official Singna, Bukjel Seng na Tabak Toba Amadi, Laibak Asibunung Shiba, Matautai. Patayum Sahalibasti, Revenue Department na Tobani, Reserve Forest Area da Lampitok Liba Asina Forest Department na Nihaina, Chief Minister na Department ani asigi staff Simbu Pen da Bafong Dokre. Laibak si macet aman nungsi, daripada sini dah ina. Hari saya, kau laibak, kau jati, tunggu horak kata daripada mirun je. Masih macet aman nungsi daripada hari ini dah. Ngaki aigi yumma masahong naba, ngaki aigi karam lehong naba, ngaki aigi isa thabak hapong naba, nupi sana siang naba. Ina kan, lo ina kan ada kata thabak terdi kerai digi ani. Manipur gilam di pisak pi. Ada ki asigi lampel kita lagi me amse agriculture leni pat ni. Mukto map tu muthal laga, blade na edas tau laga. Agriculture leni pedi le akan wana homestay leni wan thomi. Pata loina yum tala iri me amse akoi revenue department na koi gesway ba. Revenue department na koi na pukchen seng de badang ne bang se pata yum sari yum tari me amse agriculture leni water kano de water body de bu pata bu pata pi ya bro. Ada ki sing da reserve forest sing da pata pi sali me amse forest ka कोई revenue department का confusion लेकर create तौर तौर का अमग वात आना दे अदगी forest officer सिंगी मनुंगा दुम मामा तो पक कुशी दबंग भी दबितो अम्बा मरुए ना वादी वारो बिनोबा मंडल अमीन एसडीसी स्वागी लेवल दगी नेबा एसडीओ स्वागी लेवल दनेबा मसेगी अमग मसेगी confusion create तौर इसे agricultural land ने Paddy field na 2014 ni batong da kun tabagi encourage sa uriba macet khaira ka tawri akhoi revenue department ne ba ar sidi kamai leba kanne kamai leba seng ne ka future plan ke doktori Department ke staff singna Laibak Manghanana Bathabak Toroisi, Aranba Toromba Singh, Jail the Lebe Yaukre, Forest Department ki su Chapchana Tabak Pakalakadori, Tungi Mirol na Jai Tangdanaba, Equipum Namagna, Apaba Tabakaradi, Dominasi Haiki. Soduna Kungin Toma Semza Lagamana, BSF the Yontomido. I know Canoni with record name, had say with proof name. Although I queen Leba Mahangum Seba. Mana Piramadrunga said, do they the more that look, Hazana, you couldn't send what pay up Mapamdo, acre piano? How many acres? 160 acres. Nagi AS Hoduna, SSL Settlement Officer, Morigido, Tenopal Gido, Aduna Pitum the Rangasi, I quigi Lucas policy, the Chong, I quigi Hub Sembe Abazagado, Sivina occupied or lay. Sigi creation, Sikanada, I knew the Hydricanada, you know. So many things like Razik, White Hogi Pisella Mimiam Sicano, Yumaripu, you like to the Akadori, building my amam to the Akadori, Kanagi creation no, you, no in about Apiram Badagini, no in the Map Semtopadini, my own property Musumandori, Zilda Sulemi Parga, Sumaito de Husasan Gamaitone.
Reserve Forest ta makha tana lam pithokpa amade Revenue Department na lau uba yaba mafam amade water body singda lam pithok lamba thengnarabadi madugi chap chapa phangpham thokpa sing masa masa na phangadabani leibak asi kannana honabada aikoi punna achauba thodang lominasi phongdokhe Forest na Reserve Forest amadi Protected Forest ke daito lobiyo aduga Revenue Department na MLR ki makha da leiriba Revenue Survey Land mayam sige Reserve lobiyo sidai any unlawful activities madu akoi tahun gumsi madu tawba kanda Chief Secretary su lei responsible officers in the fix ogune koi responsibility Revenue Department ke lebiri besi nausing hojik loina yengo aisu kaisu funding de ne aisu mini ahan jingdo yengo sai humbudra sore humbu sore moida loina pitho me singdo pata pitho me saharaga map tu excel laga semto oga hojik su forest ki tawda blwali tawdori but aisu nuai temado no mo sigada wa punsine kitang achumba afaba leba ki praja ki tawram se habi wane khoi Cycle gi Nafai village ki chief Jalem Khongsai bu chatkiba tang taruk ki numidang da sakhangdaba singna nongmaina kaptun hat ki patawdok aduda jena bani haiba miyo ahum cycle police nangarang nungthil chawrakna pung mari makhai muktaba adwaida phare haina ngasi Manipur police headquarter da pangthopa paumi singa unaba amada additional DGP law and order and training Clay Khongsai na phongdokre ngasi paumi singa unaba aduda DIG Nishik Ajwal amade SP Kangpokpi Amrita Sinha su sarugyake Clay Khongsai na misi asi matangda cycle police na case na malokatuna thijinbagi thabak chathabada mioi ahum Jamlai Khongsai chahi nifu apokpa laikhidraba Jelkhojam Khongsai Thangkhau Khongsai chahi kunthagataret laikhidraba Jetkhwang Khongsai amade Paumang Khongsai chahi kunthagataruk apokpa laikhidraba Jelkhojam Khongsai kawi pharaba makhoi ahum mak Nafai village dagi ngaktani Makhoi ahum dagi SBBL ge nongmai ahum amasu phagat pangamle Jamlai Khongsai asi hauzik shuda lairiba KLA gi kadani makhoi ahum da hanbagi oina wahang pahung chathabada Jalem Khongsai misi asi Nafai village ge ningthau gi pham munabagi oibeyai laikhidraba Jalem Khongsai asi Nafai village ge caretaker chief oina leibani hairi Police na pharba Jamlal Khongsai Thangkhau Khongsai amade Paumang Khongsai ga laikhidraba Jalem Khongsai ga mapa pokminabani makata na police na pharaba mioi ahum asigi mathakta thijinbagi thabak chathabaga loinana pharaba mioi ahum court puthoklaba matung numit 10 ni police remand lore hairi The main reason, the main motive happens to be that it was a family feud in which the chief, who actually was a caretaker at that point of time, and the uncles and the sons, there was a dispute regarding like who should be the next caretaker or maybe who should be looking after the chieftainship. So this was the issue. Whatever the nitty-gritty of this, our later investigation will reveal. But the fact of the matter is that it was more of a family matter that exploded. So we wanted to clarify all these things because there has been speculations left and right, and the police would like to inform everyone that this was the real reason for the crime that had taken place in Napai. Haukiba pung kungamari ki manungda Manipur da sample humfuga manga test tawbada mioi ama positive oiba thengnare positive oiraba mioi adudi ukruldagini hauji phawbada positive oiba masing lakama kalising kontra tare tani nipugani thoi shure hairi Police remand lairiba Mark Thangmang Haukip ngasi Impal West ki session judge e Guneshwar Sharma gi mamangda puthoktuna makhatana lagliba tangkun ga mathoi phawba judicial custody da jail thajin khre ngasi Mark Thangmang Haukip court ta puthorkani haibadagi imalu ki mioi kayana mahakpu matik chaba cherak pigadabani haiba kholaw kaya lauduna khongjang changsinke Kabui Mothers Association ki president Atompi Kamaina lamdamasigi amata ngairabi freedom fighter ima Rani Gadin Ryobo Mark Thangmang Haukip na Thawai usita na ngangkiba laibak thibani mahak na tawkiba thawong adugidamak matik chaba chairak pigadabani haike Kanglai Imalu ki president RK Sanahanbina phuruk kayana nungsi chana na khundariba lamdamasida phuruk masel gi marakta khaibung tana na ba amade lamdamasibu charang na ba thuanna na ba hona kiba Mark Thangmang Haukipta matik chaba logi chairak pigadabani haike
Mamayalba ima rani gadil bu kai sit na ngang khiba Manipur praja bu usitaba natna state sarkar bu usitaba ma gundi Manipur thogan bu thorak pa maha adubu lena thaba yade ahak paserak pi Manipur sarkar na asigumba phattaba mi haro phang khangdaba adugumba mi adubu sarkar na miyeng sangbiraga ahak paserak pi duna punsi suba jen thambiyo Manipur sarkar gi pawning su singsili kai khonrba seng gi pawning su singsili ngasi asigumba mi ache tongda mu thoktanaba हाइबदी सिगमसे अमो अहामसे लोइसिनबा तौबि हाइबसि रिक्वेस्ट तौजरि मार हाउकि हाइबा नुपासिना इरमदम कंगलै पाकसिदा नुंसि चानना लेबिरिबा जाति केयान खुंदा मिनारिबा अखोय खुदिमा जिउ थवै बिद्रे हादे माना मणिपुर थोगाइनबा होनरिबा जे ngasi पालिबा लेंगांगना मतिक चाबा दंडी पिबिदुना मपुनसि जुपा जेंदा थंबियो हाइबा वापम जे मयांगबि मो छिनजरगा मीडिया थोंगि बुसिंजरे War on Drugs 2.0 gi sarukama oina Narcotic Affairs and Border Police na ngarang chawrakna nungthil pung ahum khairom taba adwaida kawa bazar manaktagi heroin powder ni chingnaba gram chatruk yankai mathoi ge konana nupi ama fare hairi pharaba nupi adudi Churachandpur ge hanghoi vangdagi Henning Kim alias Kimio Kipgan chahi kuntra mapureba Letolal alias Lalvoy Khongsai kawi heroin powder ni chingnaba sing adu sapon kep yankai da haptuna purambani pharabamioi asing mathakta na police na ain gi oiba thabak lokhanana ba case ama lokhale hari ngarang numidang pung mapalom tarakpada more police ki SI tungnung na luching batim amana Myanmar rom dagi Canbo bike ama more rom da changsilakpada police team aduna khamlubada Canbo bike adu amukhana Myanmar rom da 1000 kre hade Canbo bike adu da purakpa bora khaw ama tahokhe bora khaw adu hangdoktuna yenglubada WY tablet packet tara yawram le hade WY tablet packet tara adu chawrakna kg tara mathoiga gram chani humphum doirom ni hade Nong Tadrabadi NHIDCL na semliba Impal Dimapur lambi thamagi manungda afaba lambi oibangam lagani haide lambi paringasida hauzik sem sariba singi phibam yangsinba chatpada NHIDCL gi maikaidagi phongdorakpada lambi asigi hauzik khwaidagi phibam sokpa saruk semjinbagi thabak kana chathari jahi asida nong ka hena chuba Impal Jiribam lambi gi irang thong yadabana maram oiraga gari achauba kaya lambi asida lakpana maram oiraga lambi sembada mangam san bangamde Handak nong khara hangbana maram oiraga numidang phawba thabak suduna lambi sembaloshina bakana konari hairi Himalaya gi chingkhong da satpa tharo makhalda khwaidagi chawba Himalayan giant lily harga khangnaba scientific name da Cardiocronium giganteum Senapati district ki Liai Khulen gi chingdol da salamba thengnare lamdar madu ki miyamna mafam asi khakta da satpa lily asi kanbiduna ecotourism park semgat papamle hiramsida pawdamama Manipur gi lemaida Manipur gi lesada yamna phaja mafam mausa lai mina pithok piraga leirami habasi ekhoina mamang nasu pawdam yamna thamjagre ngasi su muk thengnari basina malemda yamna tangna phangba lili makhal amuk oiraba aduga malem gi oina su khwaidagi chawba lili jan Himalayan lili harga khangnaba asumba Himalay range da hauba lili do ngasi Manipur gi Liai Khulen gi mathaki chingthakta horama thengnabadu Scientific name da Cardiocronium giganteum harga khangnaba local name na Baiboli harga khangnaba sumba lily makhal ase scientific data gi matungina meter ani dagina meter mari pho wangi adu ngasi akhoina thengnariba lily si meter ani makhai gumba wangmadi thengnai aduga lei gi saruk si chawrang ni yengmada inchi 9 gumba sang Kanagumana Liai Khulen gi chingthak sida saliba lili hobomchi tana lake haiba taragati Senapati district ki Tadubidagi awang pangna aikoi kilometer nifurom changaga Liai Khulen phangani Liai Khulen dagi Liai gi khwaidagi wangba adungamba memory stone yungba chingthak tu tana gari thogala mamantungda mafam sitana mu pungkhai amagumba angam chingna karaga haiba lili satpa singma lekolasi lei
Lilong Municipal Council Imphal West Ward 4 ge ex councillor Maibam Joy Kumarna BJP Langthabal Mandal ga khusham naduna thasi ki taruk tagi hauduna chatharkiba social service camp cum tree plantation ge saruk ama oina ngasi Eco Park tabayaba Lilong Chajing Awang Lekai lambida yellow pine kaya thajinkre Honorable MLA Shambuliba Eco Park City Gateway amasu oiba yaba adugu mawangda hana mamangda kai taru mamangda thagiba yellow pine nakani rubo marakta asiba singba khara yawbasi koi menjanba amadi hana yawdaba khara sangbokba adamai toraga tathanjabani aduna mayamna piningi bo wakhallondi akogi World Environment Day ga bari leina khaki oina tawbiganu thabak oina paikhat piyo haina Manipur Students Federation MSF amade Pangal Students Organization PSO ani gi maikai dagi phongtorkli Manipuri Students Federation ge aikoi lairik ningthina tamsi haiba campaign gi saruk ama oina ngase Pangal Students Organization gi volunteer single oina na Lilong Makhalekai deleba Haureibi Makhalekai High School Madrasa gi school gi phibam yengsin khongchat kamari lainana MSF ki Vice President Maibam Julius na waphamasi phongdokibani mahana makha tana Manipur gi mafam khuding da lairiba government school singi phibam koina chattuna yengsilakpagi manung chana khongchat asi chatpani hariba school asigi building asi matam ga chunadre class 1 dagi 10 phawba mahiroi chani yankai leiba school asida classroom da ceiling fan haptaba toilet ki phibam phattaba amade supna gi oja taraga humdoina chalaiba habisi government school bo phagat hannaba khongthang nate lenga ki school sing asi phagatna ba thorang tawbi haina lenga ki puning chingslakli Education policy ki makha dai khoi imalon chawkhalang ga dame haiba imalon na mahai tambi ga dame haiba gi asuga amna kano tawro matam sida ai khoi Manipuri subject asigi oja ma phawbal leitaba sidi yamna government na kumna yengsanlani aduga government ki laiba mari lainaba department ki official singna chu table da phamaga survey tawbuna di khoi government ki school asi singsi asi chawkhalan banga mo mafam da laiba school singdi da satuna kari da kari wali haiba du yengsan biba ma changi haina MSF ki certificate thangde Sanamahi Lining Loi Shingbo Indigenous Religious Minority Community Oina Sakhangnana Bamasung Article 29 Clause N Piriba Phangpham Thokpa Right Phangnaba Manipur Lenga na Honabi Haina Meitei National Assembly gi President Chandam Ibom Chana Manipur Press Club ta Pangthokpa Paumi Singa Unabada Phongthokre Mahana Makha Tana Chahi Tara Leiraga Mikok Thiriba Sida Meitei asi Hindu gi Kotta Thiba Yawbada Natana Manipur da Khwaidagi Masing Yamdaba Sanamahi Lining Chatpa Singbo Lagliba Assembly Mifam da Putoktuna Mut Kidanaba Loinana Paikhatpham Thokpa Thabak Sing Paikhat Piu Phongtokhe Paumi Singa Unabadu da Meitei National Assembly gi Atai Maruoiba Mayor Sing Susarugyaki This Manipuri policy akoi Manipur na laibo community mayam gi laining sali basi digi khwaidagi masing yamdaba akoi community ni habni akoi bo religious minority mani community ona akoi bo madugi sabchaba recognize to biu masi lakadeba State Assembly hantar lakdeba Assembly mifam desu khana bidna mase akoi gis laining loi singsibo akoi adumba puru kangu malai haina national resar kano da thabi dna akoi bo sabchaba masak thokpa laining loi ma woina hambine ba kasi Manipur Press Club sida akoi masini mejagi atiang lobia akoi phongok sabni Hoji Paugi Marathana Tenba Brematang Luminasi Simagi birthday ni aduga mana office ta Hausina lakadu guest mayam adugi home delivery toromoye Thoibi mama da surprise ma pirisira Ngamgadro Sunrise meat masala sa thongbada sathina lainani Karino Manipur Pony and Polo Players Welfare Association Sinduna Manipur da Pony Policy Ningthina Chana Handuna Tanglaba Sagol Singbu Kanbiu Haina Khuyathong Pukri Mapal Community Hall da sit in protest ngasi pangthokre sit in protest aduda sarugyakiba Manipur Pony and Polo Player Welfare Association gi Publicity Secretary Ajit na Manipur lengang na thokiba notification amagi matung ina amasung Veterinary Directorate ka yanabadagi Lamphel da Sagol Thajin Bahore adubu maphamasi pikba maramna Tampaki District Mangadasu Sagol gi machinjak chapham gi mapham thambiu haike mahana makha tana Lamphel asi Sagol singna yamna pamnaba mapham ama oibana Pony Park Shemgat Biu Loinana Imphal Manungda Polo gi practice tawba yaba mapham amasu lengak na sinbiu phongdoki sit in protest aduda Manipur Pony and Polo Welfare Association gi miyoi kya susarugyaki
मनपुर सगोल सिबु कनबदा सबु मतें सरकार की माइकई अपने निजरी लंफेल हाइब जगह से सगोल याम पामना साजिक साजबा लंबनिना अखोइना सगोल सिबु मक्ता अखोइना लंफेल सिदा पोनी पाक अमक सेंबिनबा कोई सरकार की माइकई दा सेंबिता थमजरी कोनुंग लंपाक सिसु अखोइनी प्रैक्टिस तोबम ग्राउंड लेतबा और सानबदी ग्राउंड से लेते ऑलमोस्ट कोई कंस्ट्रक्शन तो संजीवना कोई हान लेजरंबा लंपाकिंग असमतंगा अयाब पीबीबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की सेकमाइजिन हेंगुल की एरिया लेरिबा इम्फाल तुरेल की मपाल दलेबे युमसिंग मणिपुर लेंगांगना थासिगी तरादगी तकथोकलगनी हाइना खंगलकपा हेंगुल सोशल यूथ एक्शन कमिटी ना मपुंग फाना सौगले अदुबु चही 19 रोम तुरेल मपान द युम सादुना लेरिबा मसागी लम लेजदबा अमदे इमुंगी फिबम चाद्रबा इमुंगसिंगना युम सिदोक्रबा मतुंगदा थेंगनगदबा अवाबसिंग असि येंगलगा लेंगांगना अखनबा थौरांग अमा सिनबियो हाइना पाउमिसिंग उनबा अमदा हेंगुल सोशल यूथ एक्शन कमिटी के एडवाइजर मोहम्मद सलाउद्दीन ना फोंदोरली महाना मखा ताना लेकाई मियाम की माइकईदगिसु असिगुंबा अवाबा मायोकनगदौरिबा इमुंगसिंगी अवाबदा पांगबा याबा matengsing pangnabasु सेम सादुना लेरे हाइके सरकार तौरीब थबक से यामना फई याम थागली अदुबु युम मिंगोन लेतबा मी सिंगसिगी साइतगी साइता अखोई सरकार की माइकईदगी mateꯡ पांगहनिंगी अदुगा होजे होजे की ओइनादी महा की से खुन लेकाइना अमदे क्लब की मियोइसिंग पंचायत की मेंबर उप प्रधान सिंह न सिनबीदना कोई कम्युनिटी हॉल गुम्बा पंचायत घर गुम्बदा लेननबा मखोई मफम बुदी अखोइना अरेंजमेंट तौजरी हारिबा सिसु मतम सांगना लेबा यारोइदबना मरम ओरकांदा गवर्नमेंट तुंग कोइना मा की पुलिसी से सेटल तौबा याननबगी दमकता लम लेबदनी खंगदे करी करीनो पॉलिसी खरा सेंबिरगा कोई मियामगी तलारगी चीफ मिनिस्टर ने हाइना सुमियाम खंगरिबा कोई काइखुनोदा मतिक चारबा ngasiगी लेंगाक असिगी मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हारिबा की याम्बा अब्दुल की युमिंगोन लेजदबा खर तौरबसु मतेंग पांगबिनबगी दमक लेकाई की मिहुत अमोइना क्लब की मिहुत अमोइना आइना प्रेस की खुथांगदा मेसेज असे पिजरी मौसांगई दलेबा बीबी पाल मेंटल डेवलपमेंट होम दलेरिबा इनमेट सिंगिदमक मखल खुदिंगमकी अनाबा सिंगी डायग्नोस्टिक तौबदा रिम्स रोड तलेबा अपुनबा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अपुनबा ग्रुप ऑफ सेंटर ना लेमना पांगथोकलगनी हाइना डायग्नोस्टिक सेंटर असिगी चेयरमैन अभिजित ना फोंदोखरे रिम्स रोड तलेबा सेंटर असिगी कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकपा थोरम अदुदा बीबी पाल मेंटल डेवलपमेंट होम गे इनमेट सिंग ऑफिशियल सिंग डायग्नोस्टिक सेंटर असिगी ओइना ngasiदगी ब्रांड एम्बेसडर गदौरिबे एक्टर बाला हिजम यावना मियोय कयाना सरग्याके चेयरमैन अभिजितना मेंटल होम असिगी इनमेट सिंगना हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर असिदा मखल खुदिंगमकी हेल्थ प्रॉब्लम सिंग येंगबदा अमदे डायग्नोस्टिक तौबदा फ्री ओइना पांगथोकपा होरगनी हाइके बाला ngasiदगी ऑफिशियली अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन सिगी ब्रांड एम्बेसडर ओइना लेरे अदुगा मरी लेनना बीबी पोल मेंटल डेवलपमेंट होम गी लेरिबा आंगांसिंग सही चुपगी ओइना बालागी मिंगदा फ्री हेल्थ चेकअप एनी टाइम मोइगी एनी हेल्थ चेकअप सिंग अखोइदा फ्री ऑफ कॉस्ट तौरनी मसी अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन गा बालागा पुन्ना अखोइगी तौजबनी बालादा अखोइना पिजब गिफ्टनी बालाना मु हाइरिबा बीबी पोल सिदा मु पिजब गिफ्टनी ना तौजबनी हौजिक लेरिबा लेंगाक असिना ममांगदा अमुक्ता तौखिद्रिबा थबक कया उबा फंगली खुदमोइना पल्लबदा वा ऑन ड्रग्स लेप्तना चथरकपा हाईवे सिंगदा जीपीएस यावबा हाईवे पेट्रोलिंग थमलकपा असिना हाईवे सिंगदा ड्राइवर सिंगदगी नमफुदा पैसा लौरगा मसा फावबा हातुपीबा सिंगदगी कनबा ngamlagani हाइना मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की कन्वेनर एम तोम्बीना ngasi बाबूपरादा पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनबदा हाइक्रे चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पाइखटकनी हाइरिबा थबक खुदिमक mateꯡ पांगनी लेंगाक असिना अफबा थबक तौबा मतमदा मिपुंग खुदिमक थागतपगी हैनबी लेहनसी हाइके उ थाबद थिंगबिगनो माना निंजब कम्युनिटी दुगी लाई खुरुमजबद अखोइगे अयाब लौगदौने हाइबा सिगम वफम से तौबिदनबा मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की माइकईदगी थमजरे लोकसाउ दौरम उमंग खुद थिंजन चंदब वा मयाम होरमदो कनाना लोसनबके कनाना मरु कोकेबा अखोइ थबक सुरगा साब तमसे मिमोनगी पैसा लागा सागुम सेबा मरंग खंगदबा लॉजिक याउदबा अदुगुंबा लैंग्वेज सिनब कांगुसिंगना कम्युनिटी मयाम सि तोन तोन ताहले ngasi बावो मनुंगदा मणिपुर की अखोइगी लॉजिक लोया द होरिबा सिंग खुदिंग मक अखोइगी अक्टोबर रोगे मनुंगदा
59,000 ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯎꯄꯥꯜ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯣꯂꯔꯦꯠ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯣꯂꯔꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤಎಂꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤ Lilong Municipal Council Imphal West Ward 4 ge ex councillor Maibam Joy Kumar na BJP Langthabal Mandal ga khushamnaduna thasi gi taruk tagi hauduna chatharkiba social service camp cum tree plantation gi saruk ama oina ngase Eco Park tabayaba Lilong Chajing Awang Laikai lambida yellow pine kaya thakre Go Green Manipur haiba hiramda chatharkiba camp aduda saruk yakiba BJP Langthabal Mandal gi president su oiriba ward number 4 gi hanagi councillor Maibam Joy Kumar na aikhoi khudimangna amata oina thaudang Lominasi haiki. Inat lining punsinnabalub ilpulgi ahumlak suba mapok kumon palan ngasi hairangoi thong ahibam lerakta leba loop asigi headquarter da pangthokre lamdam Maitei lining bu chatliba loop sing punsinduna loop sing asigi oiba apex body ama semduna hanadagi leiriba asoiba amade lining lichatta watliba sing menkhatna da honariba loop asigi kumon palan thoram aduda ilpulgi president Kaisham Lokeshorna lamdam asida khundariba maitei sing salai taretagi horaktuna chada nauda tarakpa ngaktani masida lining loop khudingi siznariba salai taret ki firal gi machu amata manade masi atai phurum singi miyamna ubada maitei lining liba miyoising asi nokna ba horkani lining loop khudingmak punsinduna firal machu asi manahnaba amata oina lepnanaba mathau tare bakha sanamahi lining haibana chingba maming kaya thonduna amaga yanadabagi mawong uriba asisu kohannanaba amata oiba maitei lining amagi maming ama thamnaba honasi haike Hojik tabikre hojik fawbugi maroiba pau hojil anthok chading asigi ani suba thorom parengi ahamada thamjikiba sumangni lagi lemoriba saruk taminase nupidu masak joina khangdaba phajaramu so khangde thirangmi so khangde nan phawjali nupidu bu aimonde te pini jibu aibu yabang mudro sid mateng pangna ka rosibo mateng pangna bu matang chade ne waloroi Lauroi! Sung Lauroi! Ay nampini. Gusto nampini kayo. Ay nampini na. Ay, chalo. Ay, si matak si haibagi na. Ay, kiss mo may sa paga na. Ay, kano honori. So. Kanindi, hey. Ay, torno. Ay, wanda torno mausagi na. Ay, yung balak po doon na tre. Hujik tayo siya niyang pairam ni na eh. Mama. Nung sinagaw greda. Mama yung nuksiliyo, mama. Kamba. Mama mo ni tapang amdre. Ay mo ni tapang amoroy. Mama naman tapang ito mo takser kay mama. Kari. Natakan nupa doon loro ni pitay loro kay. Ay nupa doon ni ay yari. Tapos sun kaya sila. Ado yare. Yare. Yare na to. Yare. Nupi tiba. Kanda ba nang di nupi doon ni loro. Nupa doon ay tapos sun lagi yare. Yare na to. Yare. Ay nupa doon. Porage. Poro. Ati tapos sun yaw ni. Yare ko. Yare. Thanks God, my mama. Thank you. Angak pa ni. Mapunsi sila karay na pasatan ka dahil kan ba ta? Diwali matam mo ko matam na so. Diwali kau ba? Kulang na no matam yung onda. Ha? Suru biwa di lete. Pasatan biwa kan di kan ba lete. Ay bungo. Matakin ako na lauro puto bilamti do kaya no. Ha? Haro. Ado oji thila ni. Thila kan dama do hayeng inumita haibulo gadam ni ko. Angak pa ni hay sa ito iba. Mau sa di lag pa isi. Yon balag pa ni na layram ba ni. Ado po hujik ti. Laikay ki club ki pangsalam man. Tawiyad rin na. President OBU, Chief Guest OBU. Ay maik pima. Madugi pang mo pa siya do lupa lising mga tara. Miyoy ba iba si pa siya pa iba di kuidab yan ni siya. Sir. Sumda. Siya kaya awat pala rin bilang pati ka sukara awat pala rin yatin ka sa biro mo. Hay! Kayo! Ado ka sana hay kami tro! Ha? Kari ki karan turan. Ay, kari thar ka na hay na hay kare dana. Kari no. Ay, bungo. Padana jo ching do. Padana ta check tok chalo. Ay di yate ko.
ai na ko da hairis ne ai ya der sin hono ai bilamti dong ta ai thangal badar dong sala ko tolong ki ge gari lorom tharaki ko Sadine, mara mo pani. Papa to, sagi habi mayam na galado ni. Sadi mara mo pani, tumtho pa. Hangira abra. Kaya nga ni, ang ano mapanda puto ito po. Doktor na mapanda puto po yari bro. Nung sinasapur din ang Doktor na putok pa yari hayi. doktor na hai siya. Pare ne tadi, nang hidang to te chang nang sai me tra. Ai nang sai sangom thamam mu tadi. Thai. Good. Icha do icha tung ro ba. Tumdri ya. Adadi ai pong ge bro. Angang pong ge habi du mai opira ba. Hey, mai oi keno. Nasa ayung ang dalagi walking salaga karang kanda may ogli ba? Oh, ai nang sai walking chat pa adu dane ai na chat pa lambi du da Punjabi nu pa ma ko ko man saw ra ga ba. Suru tha le me. Adu ai na magi manak ta chamma chat pa ne ba mai mani da ngon da thing re. Adu mai ko chat mana dri ba. Se ja pa mu da. Na da ne ja pa mu da. Se la ba lai. Ba lai. To. Sa jai na man bam lai have to ni. Kana mali na harisi ba? Kana mani ge side to mama male bna to khajai su mali. Jiman su mali. Na ton su mali. Na to ne. Ai di man da mayam na dadane mali na hainari base. Ai di ko mai mali ba. Asibo khangda mali. Hodu buro ai nga dada se yamanu shizaba yamna pamzaba adugi ne khangidana. Rita. Nangna aigidam to wapiba nangna aigidam to khanbiba ai ta shin khang adu ai di nangi damak tane haiduna thauna leina pangkal leina ai nangi na teng pangma ngamoi dori dada adu na habi ganu da ai nga dada bu thawai sing anu shiri basidi Rita angak pone nangi buksil che ai nangumba nupi amata ai punsida amana thengna gane ba thajati Sisigi, ay mo tadubi ka nugo dada. Kaya ko rin bilang pa. Tunggu deh. Si. Ya. Mama lai. Ako nga. Ano ne? Flight ticket su lai ra ne. To awara pa kitang lai ba to ai lok silu ro ge. Hayeng ne khoi thok tu che. Khaba. Ado naba Rita nang kai wali ke le ro ge. Ay di yara ni da. Keno ha ro keno. Yara ni. Pare ai thona ba le ge. Nang gi di. Ha? Kaya ge. Nang kai le ro ba. Ya ni da. Ya ni e. Ado di naba de sai da meri sa ki le ra ge ko. Dale mu. Maga ko. Kaya daw lagi. Sa ji kana mali. Nang ha ro ne. Sira. Hay ma. Asibo khangda mali. Haro ne, kana mali. Kanam tamande, nang sumande, Rita sumande. Mali se, ay ni ko. Ore se, ngatang na bani ne, pajal le mo. Ita to maki, ita to sang nam piso ko. Dedi ne baza chalagi, bye bye. Bye. Go. Ye jam suna lagi ni, le mo. Hoy. Rita, asibo mo tana bitabi graba. Bichagrise. Hay ma. Ikaw inya. Mabuk takbalo re ka takada ba vitamin no wali. Manu na gyamta la thoki gisi. Rita. Nang tangay ko.
ꯌꯥꯅꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤ ꯔꯤꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯈꯥꯡꯉꯩꯕꯝ ꯗꯦꯕꯤꯠꯇ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤ ꯔꯤꯇꯥꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯃꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯔꯤꯇꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯦꯕꯤꯠꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯝ ꯂꯥꯛꯄ 시부 좀 말로 이제 하비요 이제 혼나마가 좀만 이리다 이제 아두가 가리기 라하면 그잉원다 할비주부디 가리기 너 이제 이리다 낭란데 데뷔 친구한데 라리버세 마포가 심하게 이미티 싸우고 불러야 돼. 아이게 날리다. 이제 무슨 나 먹고 있지나서 이마에 사다니 카이나 한비가 너 이제 아이 이 차가 카이나 버딩아 뭐 이제 리타 난 내 이보 봄이나보나 세망이나 칼라보니 난 항상 애기만 혼나 세나비나 모리다 아이 마도 야방아 뭐 이제 아이 앙아가 카이나 방아 뭐 이제 리타 아이 nangi kong parga ay so ay jere nang 이제 그냥 무제 안강씨가 아이고 예쁜 날 의미나 보더니 가리가 알박이 이제 taibang palasida nupana nupian nilon machanarabasu mado igi pamdali yabang amoy nang chichi buwan ko nurita hari 이제기 와밤나 아도 여러분이 아이 이제나 할머도 야절하게 이제 리타 너무 이제 아이 아로이 보이나 와밤만 만난 야절한 게 이제 리타 안강도나 하잉 저럴라고 만난다 아이 뭐 마마냐 할머니 만나니 강한 비라까 너 이제 리타
나오해. 너 타자. 여네. 신나 리타기네 신나 ನಂ기. 신나 자기. 다 나오도 들어게. 타자. 리타디. 다 걸어세. 이건 미로 마이세. mahak chakhreda 그인. 까이드는 하시야. 하. haina khibe yana khibagi matungina mahak mafam masi thadoptuna chatkre 그인. 그인 하시야. 하. 하시야 시무라. 하. 가자. 가자. 넌 누피니까. 누피 뭐이라가? 누피기 여와보면 시큰가 봐. da 우리 다시. 이 코인이기 본다기 라면 삭히겠니 해봐. 낭나 이 강이브 나트로. 그거 가리기니. 그리기는 낭나 수염 녹을 자우듯이 da ai dadabu yamna nungsiye dadabu kanagi mafam na sina mapam diye ai namu nungsiye dada 시부는 막 시원하단 놈만이 갈래지. 이러는 결과 괜찮지? Dasra to ba? Nangay buka makano dasra to ba? 내가 좀 갈리게 해요. 아, 나랑 같은 들이 되게 할뻔한 말이야 누가. 나 시간 차선도 주세 떨어지게 갈리부 거리기. 아, 있다. 하요. 난 시기 갈리부 거리기 노리다. nangi da magta. Nangi da sina to mo hingisiti. Dasra to ba? Ay ese, anagi mamawa ba dasra to ba? Likay, miyagi mino may sasing to. Nangkarim da kida mo dasra to ba? Kide. Ay kaim da kide. Nangi da magta ni harabade ay kanapsu kide. Hayo rita. Nana santan shige 갈리부 거리기. 아. Dasra to ba? Mama na ibu. 누파도 루홍비 보이람들. 그리. 시에 갈라기다 막. 아이고 요도 보이면 dasra to ba? 그래 버렸다. 너네도 생물아. 아, 그래 너가 해도 버렸다. Dasra to ba? Ay hingingre dasra to ba? nangi 마음 먹는 낭보. 부샤카기도 먹다. 이거네 독벌 봐봐. 마마! 아또 복신 듣봐. 아또 복신 듣봐. Sana tumba. Eh, nang mama na sen kara putok pucinda. Ha, sendoi kara saba sida. Ha, hey, nang mama gidine new mama kag thami ko nupan pubna 4%. Ah, sama da mari. Aduga nupi sing na pubna ne sama da amama kai. Ha, sen pugi hebra kai do no. Ha, hayo. Hey, ah. Hey, ngai ko ni hey. Hey, sana tumba. 나코 나코 이시 아이부 강고 고로 부시다 너지 시엘레이 바이드로 하 나티 시엘레 꾸에르게디 nangi 마마게 기산데 상우 에이 나싹 파데는 손을 레이브니 통어 짜도 능 마마서 빠우한 거야 이거 봐 하이
करिगिनो इमौना लाकने हैबदी नंगी मामद हरपु याद्रो हां इमौ एयरपोर्ट नंगी मामनो ओमगनेद्रा nasibo karama makhangi mama no ayate nang nasa na bigay mo binam na sana tra ha hauda aina samabdurna sari je atay karir na tere boy beba nagay buwaro gulo boy beba aina matamatuda shel kharmi hawrabugi tamak nangbu masakhamdaba nupahaduda aina nabujo tokibane mani aidi minate ai sham khalabani mani nang shane mani shaనంgi 미መስ을 내게 담을때 난 이상들에게 담을래 아이 아이 마음 걱정 난 버도는 알고 내고 시대기는 뭐이나 내가 이깔라 붐나 내가 이바라 바비 딱 들은 거 나 부르지 좀 볼게 정상근을 전혀 담거래 아이 아이 마음 걱정 자로 이거 이거 가이나 이속이 서시 부자들 남기는 이발하면 뿌려먹고 이 고름자리 이발면 뿌려먹고 고름자리 아이기 님부터네 아이기 레이저를 봐 삼포티 뿌려먹시 아이기 손우빠 한번 뽑래 요새 뭐세이다 로이나 막 아이 소도 세나랑 뭐 돌아버리 해비지 칼로보다 아이 농아이를 빼라버니 있고 아이 빼라버니 하이 그래도라 소시 부자 손벌 로이도르버니 마냥 뿌려먹 아이 배모이드부 까다게 날짝하기 하이 그래 여러분 아주 강대네 이쪽도 세놈 강지미 하이 마몬도 손벌로 허럽라 마몬은 손무도 마몬 하야가네 마몬네 पैसा चाहिँ खैरा दरकार होइन 이 아이 까오래잖아 하이 뭔 막하다네 아이나 소이버 까이토가 탐맘없니 चलो 하 마몬은 신우고 신우 오호 하이 알라문 뿌르막 마이벤 뿌르막 이수기 소시 부자제 손벌 로이도르버니 까나이러버니 핵 로이버가 마얌 뿌르막세 싸나르바 타우랑 도구 로이러버니 꼭 와로 비비 야드레 하이 데빗 하이 까이도레게네 할라면 신도 손도 라오래 손게 에레스멘 도구도 띠란도 도구요 아도 이바이도 아마 띠엔가 벌로 허러버네 거도 막 가까이 도구도 너도 에레스멘 나한테 만 하는 다들 그 덤리네 띠엔도 플리즈 하이 나 고고 하이 데마 라우 송 하이 아직 뭐 많은 빌라 입세 웰컴 투 야니 손 펌뷰 헤드 펌뷰 nungairiba natro ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤ나 ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯅꯪ ꯑꯩ 소이ꯗ나 warauramani ai dadada warauba karisu leiteda ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯆꯥꯒꯤ ꯁꯨꯁꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯆꯥꯒꯤ ꯁꯨꯁꯇꯤ ꯄꯨꯖꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯪ ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯐꯔꯦꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯆꯥꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯦ
Ichina ibu mafam sila lahaning ang wahibado ay tasing na kang adubo iche aroy boy na ay ichado amok tadi pamjagi iche iche ay nang gulaw-gulay niya ita. Nga sila iti, ay nang ba iyong napura sa alaga ni. Lao, ay natin sa sila. Hojik tabi kre ngasige ni subat horam paringi ahan beda chantok chekhiba sumang lila nungen artist association ge sumang lila kangunu sana ba sumang lila nachado ichane thorum chantok tuna tahan jariba sei diamond radio ge ani